Zulai ni som paruk sang ni som hi paruk ninga ni ania ama sign clear tu te chibai vek ule tuntuma kan video chuan ni zanzan lai dar som pani le achan via FIFA World Cup khel kalmek semi final match na nung jok England le Argentina te in khela kha kan ron clear le don ani ti chuan kan video ma salama te kan tarlan ta kangin anni ram pani in hal mai football changni loin an history thlengpo a boruak lo nei hat to anni thu te kan ron tar lang ani kha ti chuan game an han tran phat atangin game kha a mu nom ngal ma a khoi lam ve po an game kha ataf ma mo ti tur ani na lai te po kha a man ani chuti chung chuan game mu nom tak an han khel chowa red card te kan han mulawa amai ro chu yellow card te chu kan han mu chho zawatin fall ham te po chhozul ngal ani game mu nom tak min han lui ti ila kan soisual love ti chuan atopa result ta achu England in goal khat an nei zet nuwa Argentina an dan pa ngai ang bokin ron comeback le into one in ne na changin final an lut ani ti chuan an match statistic lampang te le an formation a atang te khan han lut sodon ila England lampang khan 4-2-3-1 formation an ron manga Big Four tan siban ron ngakin tlarnunga hian Reece James te Stone te le Gui te le Spence te an oma alaya hian Declan Rice Anderson te Roger Jude Bellingham le Gordon te baka tlarma a Hurricane an ron maltlatir ani kha ti chuan Argentina lampang hian Emilio Martinez in siban anga ka tlarnunga hian Talafigo te Lautaro Martinez Christian Romero te le Molina te an oma tin alaya hian Enzo Fernandez McAllister le Paredes te le Simon te an omatlar ma a hian Julian Alvarez le Lionel Messi ten bul ron tranin an ron kop ani kha ti chuan kha an information ronin rem dan ania kan tarlan tak ang khan game an han tran phata a khoi ve po game a mu noma an tranga an hanin tikludo rap renga kha tam tak lo be sei lok le rin dan te po ani ti chuan game mu nom tak kan en chokal zela a khoi lam ve po an tanga an game a mu noma anin titlu deuh renga fall referee na ham deuh mol ati thei ani ti chuan minute somnga pangana aron her chuaka Roger cross ball thazet mang in Gordonan England goal aron khungta a 1-0 in England hian ma an hruaya England hian he an goal chuna hi him tumin defensive game an han khel zui chonga la hei hi an ti sual ni theina lang zui tabok ani ti chuan goal bellok lovin an hanin khel chowa 1-0 hian England hi an chak maidon ani hi ti thei turin game an han khel kal chokha ania chuta chuan minute somriat pangana aron her chuaka heta hian Argentina game goal khungtuma an nor ngarna ara an tho chuara kan mu ati theya Lionel Messi an thazet meya Enzo Fernandez apek lua chu box po na tang hian Enzo Fernandez hian minute somriat pangana an sibat sut na goal aron khunga he goal hi goal moi tak le ro pui tak ani zui ani ti chuan boruak atang chowa khoi ve po an tang an game ataf chho ang reng viau ani tin referee lampang po hian red card phor lo ma sela yellow card ti chu han phor kha tok chho boka fall hala chho do reng bok ani ti chuan minute somkua ania additional time minute sari pek bel ania chuta chuan minute somkua pahni na Lautaro Martinez chuan nal zeta het lutin 2-1 in Argentina hian ma an hruailet zuita ani he goal nal zet mei aron assist tu hi Lionel Messi bok ania he match hian Lionel Messi hian he an goal ni chuna hi assist ve asiam sak ve ani zuita ani ti chuan Lionel Messi hian assist ama recording lai omsa a khan assist anei bela record thar asiam belle tabok ani ti chuan minute somkwa pani na Lautaro Martinez an thazeta a het lu manghian 2-1 in Argentina in ma an hruaile ta comeback ro pui kan muzum zom ngal boka ti chuan England lamin su tumin thei topin han nor zui ma sela additional time minute sari khel zoin minute som don lai minute riat minute kwa chhovel akal tia khan referee in game ham topin Argentina hero pui takin 2-1 hian comeback in an chaka final an lu zui ta bok ani ti chuan kan tarlan tak ang khan he in khel hi a mu nom don kan tia kan soilok tak ang khan game mu nom tak ania England lampang po an duai big lo zia kan huwa chuti rolin Argentina lampang pon to man tum lo zia kan hubok ani
ti chuan an statistic hian ta lang le thuak thuakila shot hi England lampang hian voi ruk an neia Argentina lampang hian voi som pali zet an neia shot on target hi England in voi thum an nei lain Argentina lampang hian voi ruk an neia an position hi England lam hi za som thum paruk ania Argentina hi za som ruk pali ania pasa hian England hi zathum som thum pakhat ania Argentina hi zanga som sari pakhat ani ti chuan falls hi England lampang hi voi som pakhat an fola Argentina hi voi som panga an fola yellow card hi England lampang in pakhat in an hmuwa Argentina lampang hian pathumin an hmu ani red card a omlova offside hi England lampang voi khat an offside a Argentina hi voi thum an offside a corner hi England lampang in voi khat an hmu lain Argentina hian voi ruk an hmu thung ani ti hian an statistic kan eni chuan Argentina lampang hi heavy match bi ka hi chuan engkima hian an chung nung ani ti kha alang bok ani ti chuan kan tarlon tak ang khan Lionel Messi hian record aron siam thar le aum boka semi final match khel thei upaber aron ni zui tabok ani assist anei belwa ka khan Argentina goal ni kha assist veve asiam sak veve ania assist voi som pani nein hei hi FIFA World Cup record ding lai ama siam to sa kha aron khum ani ti chuan kum som thum pakwa le ni som ni pakhada upa Argentina captain hian FIFA World Cup semi final a inlan thei upa ber record aron siam thar tabok kan ti kha ti chuan he in khel hi Argentina tan hian apoimo khop maya kan tarlan ta kan khan FIFA World Cup sam hi som ni pani khel zo ta kha champion lai an ni kan ti to kha champion lai an ni zia an ron lan tir le ti ti pon asoi theya kan video ma salama te kan tarlan ta kan khan Argentina hi chakram samin an ron kal chho bek beka ti khan atopa hun top lampang minute somriat chin hulama hian an ron comeback thei maya ni zana khan fans tam tak in England hi 1-0 hian an tlang don ani hi ti tur khopa game an han khel chho to nuwa khan Argentina kan han mulea Lionel Messi bok aron langsar leya game aron thunun leya tin an goal nia hi amaron siam chhuwa ve ani na lai hi Messi ro pui na lai tak ani le bok ani ti chuan England fans lampang te loma kudan ben dur to nuwa ro pui takin Argentina ron comeback in ti hian final anon lu chhota Spain nen hian July ni som ni zing lampang hian final an khel don an MetLife Stadium final an khel don ani dar som pani le achan ve zing lampang dar som pani le chan ve final match an ron khel zui don ani ti chuan helai hian an goal ni ron khung tu te Lautaro Martinez le Enzo Fernandez te an fakom khop me an ron form chho khop meya Martinez pe chu an game sa khan chakna goal ron khung tu tho kha ania tun tuma po teng hian goal aron khung le ta kha ania ti chuan ropui takin Argentina an ron comeback final a Spain nen in machon in game mu nom tak an ron phauchua kha arin oma anni ram pani hi football thiam ram tia soi ania an ball de amoya an game amoi viau thin ani kha ti chuan July ni som ni jing lampang dar som pani le chan ve MetLife Stadium New Jersey New York final khel ani don ani ti chuan kan video te kan du tok don anga he in khel mu nom tak hi mi tam tak rin dana chon Argentina ring to kumbok masela England hi an tlang mai ring kha thanem fe an omin arin ombok ani amai ro chu hun han top miu chuan champion lai nge kan ti don nge ni Argentina in comeback ro pui min ron hu tir le ta kha ania match mu nom tak kan thlir ho ni in a riat ani ole kan video kan du tok don anga thlir tu te in chunga lom thu kan soya hun man nom vek ule